Niunje ba no na kila kindu. Thapki special. Introducing Thapki in Kamba. Thapki, kwani wamba koyu? Koma lukaituselewa. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thapki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu, nekatoloke. Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa, na ndikwenda kwenda ya nalusi yeno. Ntakitale ni etie, andu taitu toa kwa tandu matuendete na ngoe mwetu bwa amituki. Watch Thapki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwa bikewa. Apostle Teresia wairi mojega hamwe na kanitha wa Synagogue of Hope Church Kasarani ni arako nyitoge ni kiumia gia Shiloh Conference Week tariki 15 nginyagia tariki 22 mweri uyu wa 10 kwambiriria thaa 3 cia rucine nginyagia thinashara cia hwaini. Aria magatungata ni Bishop Emily Wangui na Apostle Danstan Maboya. Kiambiriria 22 muhari wa 14 nake Ibrahimu agitua handu hau Jehova Jire o ta uria gutoire kwiragwo ona umuthi ati kirima-ini kia Jehova nikuo kiria kifatarainie gikoneka. Jipange na View Sasa. Jipange na View Sasa imerudi kwa vishindo. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 10 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa, kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload wala kusubscribe, unaenda nywe. Jipange, ushinde mamilioni na View Sasa. Nishesheni ya Inooro TV. This is where you're throwing money down the drain. How? On this cleaning product. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. Abodi neno. Wado makenake. Ndugadi nechi di neno. Isi one anesi. Isi apore. Sineke. Keke. Gore kilo emwe ando makilo emwe. Nyama kilo emwe. Ugora ciothe ucokie change. Keci ke. Kogo kile mundu uyu. Leu ore do mawega yugire pesa no tukagure na ici ugure na ici do dikagure na ici gore na ici o sino sikosi cia kwa ne gwara uga aterere wajira nyama kilo sigana ugura ciothe
ngora kilo ciothe ngire na mundu warire hakiri kilo ni siama kedo le icio ciake riri muriu thoguo ri ni mugunda giko endetie ni tondu wa riri oituma ngiri wadahu beso rutete ku taborugame mami tondu nawe urahende to ni ndiramenya haria turutanirie riri mami urahende to nyingi riu ndoka ru nikuingiririo rimwe ka wakihurira thimu na uru wa njohi ta kundu kurahia tikuhe kurahia no hawa korwa atiriri ni kuhiu ko kurigana na ndireciria sisi naisha bana hii nyumba yangu kwisa mami ne tuthie kahora thina ni baba kana ni kuguthukite kana ni kiguthiete baba ni uguo na rukuga ari ni uguo ndathie na haha kugeithia murata wakwa ngwendete nginya nyuma mucie nduri kuo ukwendaga atia ndenda tubeca tunini nawe wanga acha tiga kuga ki niwe ni ngoro kunyitiriria goko nie ndirarega mbeca ni ngukunera ndiguthuithie haro adide gikoba barabara dogus katia ningi arutete kumbia na dia wira aitoma mina johi busere ndogathi angania na itoma no jogu mother jogu gutonga kwa baba ni kuo thina jogu ne ndo ne ngiri na nginya ndaga kumune cenji ndaramaka oitoma la gutuma nangi na kindu kiranjira atiriri ithu tuli athereru oitoma